Amin. Shim ganam barasan kundai. Number san po kundai. Tu don ringkat le atrai bad isne nabangila le popersha yami tu dem shangi kotra shash kor ka ching perta wadom kentad lupa
Tengkor kapok ngan shim Haka terpenjong mi Halakas nam ngan san Jingtkit ba mendup im Yami ngan long upa Jingnya ba jong pen im Tudon ring katlen Atray ba isne Nabangi lale po persya yami Hang ni kliman Syawangin serung habentang ka pakongsan Jong gade kasi Tungin pen kre ikdo no chungi Yin pen kre Yaga jung mo prakhat chungi Yin pen kre Yaga men sim chungi kam kerpang e Yin pen kre bha na mar balai Nyi barok ngi tep Ba Na syai kasi gade kasi ka kerpang Kasi haga ba ngiken mau ya kajing syak shitom kajing syak sanar pna nat kajing yap jong Jisu tukon men ko para ba yen pan ma na Jisu haga ni kletman yen pan ma na una ka banta kijing le bakla jong ni baro ya banta ki like kilet jong ni baro Namar Dei namar ki pop chunga jong phi hi mau Jisu usha shitom kasnam jong Jisu ka play na banta jong phi ba chunga daga pa penrit yala de kamadu Jisu yen pan ma banta yen pan ma na banta baro kijing le bakla chungi Nim la ban yowi ki pop lani ki like kilet chungi henrei Jisu chu khen ya kita baro updiang yang yi bangi longkum ki khun chung u namar kata kon men parab e nyen pen kre menta na do ka do nur chungi na do ka men sim chungi iwei pe iwei ba habangi shim banta ya kani ka Eucharis nyen yo ma de ka chinge e chung Jisu ni de ma de ka jing kur khu chung Jisu Yin sab cha shipor yin kmi yet yin pe thu ya ka do no chung yi wei pe wei Kalbang ni pen krek ke we jing pen ken mau yang i we kan ke sngi ini ke sngi yang ke Monday Thursday ke sngi ba kerpang na ka pantah jengi ki Catholic berkata kalong kan ke sngi ke mau buram ke jing seng ya ke Eucharis bukuit abadan ke Eucharis bukuit kemud ke jing don jong kiling dok soblei berhaba amdon ling dok soblei amdon jing kenya Eucharis na ka pantah jengi di kamtame akan ke sngi ni duai na kapanta kileng dok sebelah barok ki bishop barok pat kamtame pa bu jengi kini gidi kileng dok jengi barok ba blai leng baju men simu kuj un trei purba kanang ba kindu bla ban im ya ka jing im ke ba kila pediang ha ka jing im ke jengki ikan mauru ya kiba smai ban im kuy bet im soti ban im da kajing ko ungu ban im marway mo ki ni ong ya ki brother bat ki sister ki ru ki IT bat ki trelang bat ki ling dok soblei ni don ru hakabalang ki pangi ong ki permanent deacon ki ru ki yarap ki sekri ya kepalang ha kan ke sngi kadai bhayang i ban ken mau na ka ban tai jongki pat hapeng jungi ru
na pedeng jungi ngilajit khat arngut ki ba mi khmat ba ken mau burom ya ka jing don jong ki apostol kuno Jisu saj kejat jong ki ba oj siam la jit ya ki ba long brodar ne long father ban long apostol ngi ki ri paj ba rei long ba jong ke baptisma ingi berkhoj lakhot sekani ke jing long apostol halaka jong ke benta halaka jong kerkom im ngi duai ne kamata kini ki bala sajid ban long apostol mta ke singi bakin du gai bat ya ka jing smai baptisma ke jong ki jing perskem jong ki bakin du long sisa ki apostol jong Jisu ki bala pha dau Jisu bangin pentri kam ya kabor jong men sim bukui ya ubangi la yok pedang hakasing baptisma hakasingi jing pedang ke sakramen jing penskem bat man habangi pedang ya ki sakramen ya mat ya kane di nomor kata konmen kepara dengan IT ya la ka jong ka jing im borok ko wei ka ying kesem ki kun ki ti ka jing im kristan jing i borok ko wei ba ngin duk yo ya ka bor ban long ki breu ki kristan ki kun jong kris ki patmai mantau snem ba ngin duk simbentah kini ki jing kinya ki jing le ni ama kini ki singi hakar kom ka ba compare na ka jong usnem paladem tip mano yo kene ke dikesin bakhadu jongi bangi simbentah kumne din markata tungin IT nadong sedong how try tungin singongu ya ka jing wan ka jong Jisu ban pen im yangi wan ban sya sitom na ka bentah jongi kene ke singi ngidon artli ki jing singongu kawai na ka bentah jing bu jong Jisu ki kharis bukuj ke baar jing bu ya ka jing long leng do wat ka balai ka jing sya sitom jong Jisu na ka bentah jongi Jisu wan ban kit ban ba khalai ka pop ka sang jong kun bun riu si telup ka pertai den mar kata kini gidi ki jing sungu ki bangi min wan ra hakmat jong blai hagane ka singi ki apostol sebab song lupa no sene kisuki barak ki apostol Suhayeng
number lai spa lai pun nhiều. Lai spa lai pun nhiều. Ngawan ban gu bat ban mani you try you play chonga tu ai kan long kat kum kamon chong me a try a lo chonga kamon chong me kamon chonga kan long la da mi mon tu ai kan long Mendagasni ngawan ban ak kasur bakot yanga Hagi ben reu kaleng perthai alam ya ka kubor babha Ku try to kren hak mi ngadon hang ni ngakloi ban le kamon jong mi Kari kasi badri jantya shamik in pai kumni Tu pa ko try kambot kinong tong priu ban kring baro shami Ai bor ai sorya ki bamila jin bakin yalap ka anjing Ngating ban paya la jing im banga itang lani Henry mi pat mi non kak tin jing im ngan ai di no la di Jing nang jing stop jing shlur bat jing shirhem tu ai ngan trei klem jing slow Ngawan ban mu bat ban mani you try you play chonga Tu ai kan long kat kum kamon chong mi a try a lo chonga Kamon chong mi kamon chonga kan long tlada mi mon tu ai kan long Mendagasni ngawan ban ak kasur bakot nyanga Hagi ben reu kaleng perthai alam ya ka kubor babha Ku try to kren hak mi ngadon hang ni ngakloi ban le kamon chong ni Kohimen kopera bayit kanega janmit kalonga janmit kabakurku naga benda jongi kanega kalonga janmit kabakentang tam ha kaba ujisu la pengantang ya ka parte lemba uppu nabane lemba manna temai lemba ka jingseng ya ka yukrish bakui bat ka jingkantang lindo ya ki apostol lemba ke jingsait ke jak bad ujizu ula hukum ya ka parte ban stang temai ya ka jingim omdeshu ha ka bakke nongshun ya ki bruyu henre da ka bakke paralok ya ki vai ha ka ujizu ong ha ka bai ka hukum batimai to ya it markelia khadang ya lumlang ha ka ne ka janmit ngideben kundiu ya ka donur ka mensiam jangi Sha ujisu bat ngide bandon ka du jingduwai hapo jongi jingduwai sngongu ya ujisu kublai shibun ko jisu bamela eat yanga katne wadlada ngamdon ka hok ban jan bat me namar ki pop jonga kublai shibun ko jisu bamela kloy ban penim yanga wadlada mangalong
ubat tingit ka donut. Kane kalaban long ka jing duwai jongi babun ngut. Namar da ka jing shisha ngimdon hok eye banyang hakamatu Jisu. Light no ya ka hokasot bat ka jinga kabawan toy na ka krum jongu Jisu. Nginang duwai to nginang kindiu ya ka jing duwai jongi da ka jing riu bale ba unang pait isune yang iway pa iway. Ni duwairu nagabinda baro ki jing dumu jong kini ki himmen ki para ki bakar paat ia ujisu hagane ka janmit hagane ka sngi karpang jong ka yukirish bakuit kumjuru ya ka sngi karpang jong ki lindo soble satala ka parte baro saulak sanbu hajar ngot ki lindo kireke ya ka sngi burom jong ki namar kade hakum gini ka sngi ujisu ula pengantang ya ki lindo bad pensole ya ki lindo badu ai bor ya ki ban penmenta ya ka ba ujisu ulastang ha ka kamarane duai nagabinda Felicia Henyuta ban Roy ha ka jingid duai nagabinda Paim ban yo jingkoy jinghia duai nagabinda Christopol Sagma ban yo jingkoy jinghia duai nagabinda Alfenel bad Alan Donald baginio kinio ki kam gi jam duai na benda Aurelia nongzij bad Marwaves nongzij benio jingoy jingia kumjiru Dominic Jana nagabinda bad Rossi nongsi nagabinda ka jingim bam jikut jingjatai bam jikut duai nagabinda Angela nongzij bad baro kadar ngut kikun duai nagabinda ka jingoy jingia John Billion Maulong bad Memorial Maulong duai nagabinda kayinga sem jong Scam lang jana duai nagabinda Probina Kadezao bad kajinga baro kabakitrang duai nagabinda kayinga sem Aidelin Renyao bad saungut kikun duai nagabinda Daria Sotun benyo kajinga kajingurku duai nagabinda Jennifer Mary Wanda Shisha Maulong nagabinda Rosemary Belinda Maulong Leo Crisia Bashisha Maulong Andrew Maulong Ferdinand Maulong Leonard Nogendri Antonio Banlumlang Maulong nagabinda ka jinggoy jinghia kumjuru nagabinda baroka jingjatai minsiam jongi balaklat duai nagabinda dispendiang tersa bad Iristina Puwain ranggat bad kikun barok hindringut nagabinda banteilang Puwain bad Theodora Nongkar badon hapadenge jingshitom duai nagabinda Savio Serkon bad Candida Rendong bad Barashikurim banyo ka bor jong utrai halo jongki duai nagabinda Lisha Rendong bad laingut kikun duai nagabinda ka ingasem jong Richard Carbani bad Lily Daris Nonglang bad kikun baro Edison Lali Mary Roland Finian Sihil bad Lily Jerwa duai nagabinda ka ingasem jong Rustin Lar, Sylvia, Boniface, Renisha, Anthony, Gilbert, Banisha, Minisha, Lurshai, Iban Jir, Ibaris, Ivan Miki, Ri Akor, Bakinia Jingai Kajingurku, Kajing Lai Lui, Duai Nabinda Kong, Delfina, Karsopo, Badhinying Kikun, Duai Nagabinda, Kayinga Sanjong, Aisil Linda, Karsopo, Baro Kajingoi Jinghia, duai nagabinda Rishalin Lingkoi Barsan Ngut Kikun, duai nagabinda Merihun Kar Simli, Benyo Ekajinga Ekajingurku, Ekajingoi Jinghia, duai nagabinda Is Ilanda Linkoi Barkikun Gikti Barro, duai nagabinda Sebastian Linkoi Langrin, Bad Meritalis Lingan, Rosemary, Mazor, Zizil, Bad Lisa, Si Diafwa. Duai nagabinda ka jingjatai bamjugul mensian jong Reebok sopo duai nagabinda ka ingasam jong Selina Karsamli bad ka bidding star nong sich ranggat bad kikun bad ka jinggoy jingkhia ranggat bad bahar ka ni jingtumu nginang duai bau Jisu unang shimdi pura yangi iwai pa iwai ha kerteng upa badukun badu mensim bakun Kajing ay jong utray jong iyo Jesu Christ, bad kajing iyo jong oble,
Lembat ke jing yasulak jongamen sim bakun. Kindon reng God bat pi. Ringgar berpiru. Kohimen kopera kadba ngishim benda hagani gamas bakui. Nginang IT yaga jinglong pop chungi. Buna pran jombi pilade play ki pop jombi. Wat kataru haga jinglong ubruyu kawan chiwan ki pop. Kawai hadin kawai pat batinju yangi bapin shoy yangi. Henry Jesu ula ai hangi yaga jingking kabapin yakundu yangi badu. Lembaga Eucharist bakuit, lembaga sakrament. Kaneka longas ngi kaba ujisu upengan mau yangi. Kade lembaga sakrament, lembaga Eucharist bakuit, lembaga jingis nega jongu ngilaban light duit biang naki pop naki jingsiniu. Inang kular ha ujisu haganega por baro mapi. Rangat bad kini ki kon samla balong apostol ba nangne shakamat nginang im yaga jingim kabakuit. Haba medang teze halu jangi ya ke jingai ke jingurku kaba kerhai kalam tau ia ke jingduna jangi ngidang kular ko Jesu bangin long ki kon ke basania ki ba kongu ki ba yai rengkat batme ai ba kane kalong ke jingduai jangi hagane ke kelipmat kat bangi panmap naga binta ki pop jangi baro. Kohimen kopera dap daga jingi du Chris tonginam panmap ngapla au blay badun bor bano Badapi kohimen kopera Bangale pop shibun daga jing berkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrau e jonga namar kata ngakarpadi kamari abakui kabayaisa kateisuti yaki angel bakiri kui Bariapi kohimen kopara benduwai na gavinda jonga hautrai ublai jongi ublai badan board baro inis ne yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam je kut Amen.
ngiduai nagabenda ka jingdumu shimet banginang kami dia jizu ha ka yukirish bakui inang kam burom ya ki himmen ki para baking id ya ki i kam kindu burom ya ki jinglong lindo ha ka jingim jongi hapadeng jongi kamdem hamdame ha ka balang iduai nagabenda baharo ki batlot bor hapadeng jongi iduai ru ha ka nega por kadba u jisu la sang ya ki yukirish bakui ha Jerusalem ha ka kamraneng ha Israel iduai bah ka bor janga yukirish bakui kan pinjai jai ya ka Israel na ka ben yale ya ka nega tama Persya ya ka Iran bat kum juru Amerika bat baharo ka Middle East bakan sange klo ya ka nega tama kan knamba kan don jingsuk bat ka jingroi ha mallaki jait bendriu ngi alum lang ko blain ka benda ka jingkawai mit baken tang tam ha ka ba ukun balaka marway jame hamar ba unsa aitino yalade sha ka jingia wala pen kam di shi junom ha ka balang ya ka jinkinia ka batimai bat ka jingkawai jonga jingir jomu to ai ngi karpat ba na kat kane ka jingmaya ka bakraw ngilla ban tong ya ka jingpura ka jingir bat ka jingim da utrai jongiu Jesu Kristu kun jame ubayim bad basensha renkat bad me ha ka jingelong kawai jong men sim bakoid ublay junom la junom Amen. Kajing pule naga kitab Exodus. Hak itu kisi. Utrai ulakran hau Moses badu Aaron hari Egypt. Une ubnai unsalong naga benta jong pi. Ubasdang yekiwei pat kibnai. Unsalong ubnai ubaningkong jong kasnem naga benta jong pi. Kiyatho hau pat Israel baro bahakasi kabashipau jong une ubnai. Uwei pa uwei urang ba, unsim uwei ukun lang brod, katku kiying kikpa jongki. Uwei ukun lang brod, man kakmat ying. Balada kano kaying, kakendiat brew. Kat ban bam ya uwei ukun lang brod, te uta urang ba, un yaso lang, bat uba marjan ying bat bat ban biang brew. Kano uwei ula ban bam pinken ya kajingbun brew nagamenta uta ukun nang brod jongpi udai banlong ubatlem ushinrang ubala shisnem karta pila banshim yau nakilang brod ne kiblang batpin ri yau hadu kasi kabakhat saw jong une ubnai tat anda baro lang kipat ba Israel kinya penyap yala kiblang hakapor canbit nangta kinshim kendiat kasnam bat kin kelan yaka haki rishot jingkang baro arliang bat ha kasyaukat jong kaying ha kibam yaki kinbam yakado hakata kamit kabala syusang ringkat bat ukupu klem tiat bat ujur ktang kin yabam yaka hakane karukom pin sabam yaka bat kisingkai bat kapanpo kijuti halaki kijat bat uding do hala kakti bat pindai ban bam kirki yaka kalong kapaska jong utrai naba ngan yat lingba kari Egypt ha kata kamit bat ngan syok yap ya ukun ningkong baro hari Egypt ujong ubreu bat ujong umrat bat ya baro kiblai jong ka Egypt ngan setian bisar ngalong utrai kasnam hakiying bapisyong kadlong kadak nakamta jong pi bat haba ngayoi ya kasnam ngan yat laj napi bat ennom wan hiar kanu kajing pistom ban penjot epi haba ngasyo ya kari Egypt kani kasi
kan salong kasi jingken mau nakabenta jong pi bat pi dei ban rakhe ya kakum kanyam karukom ha utrai pateng la pateng pi dei ban rakhe ya kakum kahukum kabashi jinom kakten utrai nakasam shispa kan riu kanamba pras pa shipau kasam shispa kan riu kanamba pras pa shipau Daing an siêu kelyang Daing an siêu kelyang Yu trai na mor ki ching le pa trong u Kuri ai ngu ngan ra Utrai a ro ker teng trong u Nga shan ya nga ge Kajimpule kebaar. Kajimpule nakasitihi banangkong Paulus pakuat syai Kristan hakorin. Ko para ngalayop tiang nautrai yakata kabangala IT patengro hapi bautrai Yesu hakata kamit balak syat kala ya ula shimya kupu panda ula debam ula ingu ula kedia ya baru laong kani kalong kamet chonga bala aina kanta chong pi tole ya kani ban kan mau yanga hakaju ru karkom ya kakuri nda laba muo kani kakuri kalong kajutang bathamai hakasnam chonga tole ya kani nabakata sin papindi yaka
kin mau yanga namar katasin ba pin bam ya une kupu bat pindi ya kakuri pin sepen menta ya kejengnya putrai tat hadu bo unwan kaktin jong utrai So hayeng Yaro utrai, u Christ Jesus, yang joy bans naka gospel jong Kaburam mat kajingira yame ko Chris. Kahukum matmay nga ay hapi uang utray. Toya it mar kaliang kumbang la it yapi. Kaburam mat kajingira yame ko Chris. Yaro utrai, u Christ Jesus, yang joy bans naka gospel jong Utrayun don rengkat bat pi. Ringkat barbiru, Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumuya ani. kaburang kami kotrai. Khashua ka jingawai paskam. Ujisu latip. Baga por jangu kalapoi. Ba un ino yakane ka pertei manlei shaupa. Ba ulait yala ki jong ki baladon ha ka pertei. Ulait yaki hadu kabakod. Badha ka por ba ki yabam jamit. Haba uksuit ulala tersu hakadonud ujudas karyat ukun jangu Simon badun shet kalayewu ujisu ba utip ba upa ulai tilut yakie kie baro hakakti jangu bad ba ulawan na uble bad ba un selek paisha uble ulayang nakata ka yang nakata ka jamit Ula loit yala ka jain ko, badula shimbiar yala de daka taulia. Nangda ula te haka dabor, badula stang bansai yaki ke jat jange senran jangu. Bad banyat pindrkyang yaki daka ka taulia kaba ula shimbiar. Te ula wan ha u Simon Petrus, Henry, u Petrus ula ong ha u Kotrai mensai dia ki jat janga ujisu la juba biawu yak kaba ngale pimla bans ngauto menda Henry pensas ngauto hadin u Petrus ula ong hau menom sai dia ki jat janga lanoru ujisu la juba biawu ladang ngam sai dia pi penom don benda lem hanga u Simon Petrus ula ong hau kotrai What side tang yaki kijat jonga Henry yaki keti bad yaka kali jongaro Ujisu la ong hau utau bela depsum don kam ban side light no yaki kijat jongu Henry ula kuit na dong shadong but pilong ki bakuit Henry ombaro napi Namaru latip u ben shet kalayawu nagadagadaw la ong ombaro pilong ki bakuit Yanda ula sait ya ke jan jangi badula kup biang ya ke jain kup badula shong biang halaka jaka ula ong haki hato pe sauto ya ka bangalale hapi pe kot ya nga unangi kai badu trai ngale bad pi ong ya ka bade nyamar ngalong shisha kumda telade lada manga utrai jambi badu nangi kai ngala sait ke jan jambi
te piru pidiban ya pensait ke jat markelian naba ngala ai happy kanuksa ba piru pidiban le kumba ngala le yapi kakos pel jungutrai Kachia roya miko Chris. Kohom himen kopera bayit hautrai Jesu Christ kumbang ala ong kane kalonga janmit kabakerku janmit kabaseizo ka janmit kabapintengan ka janmit kabapensngain ka janmit kabapinslur ka janmit kabapinkoit ka janmit kabapin kantang yangi ivay pa ivay namar ka jingle jomu Jisu ngidon ha ka jingduway tredum lais ngi jonga jimben kare jongi mindakas ngi lashay balashis ngi lais ngi jonga jimben kare lais ngi jonga jingduway lais ngi jonga jingai tilut nagabenda kasngi utrai paska nagabenda ka jimmi pa jongu Chris but ngi stang nadu menta kasngi ya kane ka jingduway tredum but ha kane ka jingduway tredum ujisu ubu hakama jongi ya ka Eucharist bakuid ujisu upenkan mau yangi kumno ka Eucharist bakuid katraikam haka jingim jongi ujisu ukot uver yangi ban puson rengkat badu halor ka rukam ba ula penim yanga badiapi naka jinglong mrau jangka pop ban pensngawutu ban penkan mau yangi ngide yusngo naka jimpuli naka kitab Exodus nang kitab Exodus kabakran syai kadar kumno upai di Israel ula penkare naga benda kas ngilai luid kumno upai di Israel kila kongu ya utrai hakata ka meet hakata ka janmeet omdon wat uweiru napadeng ukun Israel ubatam seneng ya ublay omdon uweiru ubala ang ya u Moses ngite ngimdon porshu yame omdon uweiru bala ang ngim ngeit ya kaneka jingikai bat ka jingkot ublay ngin kumbangi immenchua henry baro ki remba jong ki ingasem rengkat bat ki longgumi rengkat bat ki kun samla rengkat bat ki kelung kila ong hoit ngin kongu ngin le hakata ka jingong hoit ngin le omdon iberu bala kili bale ngihaban le komne bale ngihaban leniyam komne namar kilas ngawutu shai kadar bale kis ngawutu shai kadar namar ba kila yomad but kila yai lemba ke jinjar kabab palat bunsin haka jingim jangi bans ngawutu ya ka jingkardor jangka jimpenim utrai jimpenim kaba wanshangi lemba ka jinkinia kaba ku Jisu ngiru ngide banyai lemba ka jingshitam tenteng lada omdon kano ka jingshitam haka jingim jangi yongin kalat no uble yongin kentait no uble yongin penmen saw ya ka jingem jangi yongin penjod ya ka jingem jangi lese bon gibriu ha ka ne ka juk ka ba menda habangim kim padon ka ne ka jings ngautu bat ka jingmut janga jingle jongu Jisu ki jingai no shisundon
Kistang ban insting. Ladang ipait minta kas ngiru hang ne. Habang ngapait kan ke liang perkasano ki longgumi baro. Habang ngapait don kato kat nengut na kapinta ke nam ka burom jong ki longgumi syong kop hang ne. Ngapait hang ne don bun gi samla. Nga perkasano ki longgupa kalalay. Te don kato kat nonggut ki longgupa sya kata kindong ke basyong ban pindon burom ye ki longgupa. Kambun ngut gi don gi samla. Kabamod ngidon kata ka jingele hapo jongi. Ngidon kata ka jingele hapo jongi haba ujisu utarwa yalade hangi. Kiju kinong Israel kila sautu shaikadar haba ublay ula ongkumni. Henry ka jingma jongi wan hadin bangi don buon jat ki jimpan syai buon ki beriu kisah haka jingdum penban kiju kimpat don ka jing sautu hadu kata-kata light no ya ka jingong jongu Moses hakata ko por ngatarai klempar to ya ka Tora kala to hadin kata kamud Kimdon kano ka jingto bakuit ha ka jingem jongki ban penpai biang kumno uble ulakren ha lor kane kapang nama romdon ki jingto bakuit ha ka ti jongki ha kata kapor kilong ki briu ki basyunge ya kaba Moses ula ong kaba mod kilanget ya ka ketin bala ong daw Moses but kawairu Moses umbat don por ban pam message WhatsApp message haka group jongki nong Israel haka taka por. Moses umbat na kano ka WhatsApp group haka taka por. Ne Moses shim ya ka phone ban ong ko paid Israel ngap ya kane minta kas ngi janmit pi baro pide ban yalum lang haying ki balay try jingairu wan paino namar kane kalongas ngi Paskah pide ban rake ompat don lad Moses ula ong ke ba yosngo ke la kren ha uta weipat ula kren sha uta weipat nangta ka jimpen pana kala hiar ter shaman la kitliu ing Henry ka kampala kalong baro kila kongu baro kila sange ki kam gi jam jongki Baro kila sange ya ki kam gi jam jongi shua kata ka por kila don haying. Kane kalonga kambala kala jia ha ka jingim jongi paid Israel banyomad Exodus ha ka jingim jongi. Banyomad Exodus ha ka jingim jongi ningkong ningshap ngide ban don ka mensiam ban kongu. Kalam martatin. Kalam ting. Kalam kinranding. Ngide ban don ka mensiam ban kongu. Kane ka mensiam kalastang banja na ki donu jong bun ki kristan ha kane ka juk. Ka mensiam kongu, ka mensiam penrit kalastang bandu jahit na ka jingim jong ki kun kasi rumenda. Kane kalong ka jingma jong kane ka juk. Ladang ni pindu jai dia ka mensiam kongu, mensiam ngeit, mensiam penrit, ka jimma kalong, ngiru nginya delang bad kinong Egypt. Ka jimma kalong, ngin yasirim bad kinong Egypt, omdeshu badun nong Israel. Ngide bandon ka identity kaba pinya per yangi na kive pat ke jait bendriyo namar bangilong ki balajit kerpang kata ka jinglong kaba pinya per yangi kalong ka dak jong ka snam kalong ka dak jong ka Eucharist bakoid kalong ka dak jong ka jingkinia kalong ka dak kaba shong shap halo jongi lada Manga ban mapi ni ong ngam tre ban yalong kawe bat kane ngan le kat bamon ngan shong kat ba ngas ngau tanat ngan ya kat ba ngas ngau kwa ngan keren kat ba
kami nakasindur utrairo unang yakom gini kijait ngan pindono naka jingir jonga. Kane kalongga jimma kaba ngilaban ya kendu. Ngadang syuperkat ngadang puzon. What if many of the men were to tell, we won't obey this command? What if many of the women were to tell, no, we have not time for this? What if many of the youth were to tell, we have nothing to do with this? Lada kinjindala onkumne ngam don binta eye ngam tre banyai ya kaneka hukum. Lese yung Moses ula shitankali ushu onkumne ni pinyab lud ya ki lambarot baro but ni bam ni kawai kaminto ayu ya kane. Moses na do bastang ulong shitankali baleng idon kamban kongu ngidang shong jai ngidang im jai bale pa ngidon kamban le kumne minda kumba batai mawu Shumudu kanjindla jiayu lada baro ki briu ki ale percaya wu Moses ki Israel kinjindla sakut ha Egypt ki Israel lese bun ki kon prangsngi jongki kinjindla yap omtangki nong Egypt kiniyam Henry kanjindla don ka jingiam hambaro kitliu ying jongki Israel ru hakata kami Henry kila kongu kila ngei kili yalade ko kimmen ko para hadukat no ngidon ka men siam ban kongu pigi ba shong hangni pigi ba ngap yanga online ro leze piru pe don ka men siam ban yale persha haba ka sur jongo bale ka sawa ha ka skor jombi kibriyu kiba im ha ka men siam yale kinnum laitim but kinom lavan laitim namar bale kane kade kaduru blai utreikam haki daki shin kabang iken po ublai ukendiu yakidak nagabenda kibakongu nagadaka daw hakata kamit haba ublai ula ong banle komne kilale but haba kilale but kabaki sinreit yakasnam haki rishod jingkang bat ka shokod ying jongki kata kasnam ka batoy na ka kli jong ka shokod ying bat ki rishod jingkang kalapen bana baro shimid kasnam kalapen bana yai light kasnam kabadon haka reshot kiying kalapen bana yai lai mano ba penim ya ke paid Israel na ka jingiyap kade kasnam jongukun lamborot haba uangel peniyap ulayait kasnam kalaperta yai light na kene kiying yai light namar kane kalong kiying balapen gandang Passover da kawai pat kiying shakata kiying bamdon kane kasnam Passover yai light Mindaro Hakaba paid yaka yinga sem jongi ublay uparta Passover ublay uparta yai light let's say don ki yinga semru kibam don kane kadak
Wat lada kilong Kristan. Lesa don bon ki inga seng Kristan jongi. Kim lawan perta kumne namarba. Kim don kano kadak. Ban pen bana naka tunum ying jongi. Naka shokod ying jongi. Naka risho jinggang jongi. Yai light. Omdon kano kabor. Kabalaban be yawang along penyap. No sound is resonated in their families. No sound is resonated from their families. Kane kalonga jimma. Kabangia kendo haka jingem jongi. Born ki inga seng Kristan menda ki snap jar. Ki jar palat. Nama Romdon ka snamba perta Passover. Yes or no? Ladang bakala pilakan pinbait yan. Habau angel longyap nompenyap upay dia bon ngot ki kon samla kamju pertashu kata gatsur Passover yai light namaru nong penyap angel long penyap lesing ilaban nong ude ubammen habau tur sajan yepi omdon kata ka bor ba pen banana pi Passover. Penban kan pass by. Penban kan tur saja nyepi. Lesa don born jait ki bor kaba aptap yepi. Omdon babor babbe omdon gabor kaba pinkala yepi nakane ka rompong jongga perte. Shumudur piki kon samla lada minda kasngi hakane kamit ubammen uksuit uyaid side by you lada ubammen uyai shaka shiliang jombi hato un pejingai napi ne un sange un yalom paralog batpi kokon samla puson yalade. Is there anything that prevents you? Is there anything that protects you in your life? Hato don eye kabala banyada yapi nautau bamen nakataka bor nakataka jingdom nakataka jingsinyu kaba aptap yapi ne kabor jong ka jingsinyu kaba pidangle hato kan kijit kan atrak kan kring ya kita ki borsni baro hapo jombi hakano ka dur pe im haka jingim jombi pidon kamban puzon hakane ka janmi ki kun Israel kilaslur pimdon jaka hakaying paid ya ka dak jonggas nam ngipat ngin ongkum no ngipat ngin jubab kom no kane kalonga juk jongka jingim jongi kane kalonga jingma jongane ka juk namar bon ki Kristan ki im klem kane ka dak penban ngipen kare yala de ban kijit lo dia ke jingma jongane ka parthe baro kawe ngidang kijit lord ya ka jimma jongkene ka parte baroka we ngipen kare yala de ban kijit lord ya ka jingsini yu jongka parte baroka we we become wholesale shops of all the evil wholesale shop all retail shop kadon discount kindiyat kasuk ban leitrung kam tad kindiyat yes or no. Many of the Christians are retail shop and wholesale shops of Jingsiniyu. Yes or no? Minjur ne? Kasuk Bantur. Lot of discounts.
Ni barang itu syaki dukan badon discount, yes or no? Yes or no? Yes or no? Discount. Bona pedang jompi pibu ya kum kini ki dukan badon discount, yes or no? Kina samla pilom badon discount shibu, yes or no? Yes or no? Hoid name, kina badon discount. Nangda ngimdon bor syuban pin bana. Nangda ngi ong ngilong Kristen Katolik badon discount shibun. Kane kiliangru discount, kata kiliangru discount. Tangi discount sudah wholesale shop. Any public can enter into it. Any Dick and Harry can enter into it. Baro jait ki brio kilong bantur syapi namar pilong bala discount lupa lap pinsinio yalade pinjot yalade nangda ngipen bana ngilong Kristen. Ko himmen ko para hakene ke janmit kumbangala ong ke janmit bala kerku hato kane ke janmit kan kerku yang ngabadi api ladapi susong kumne kato kan kerku yapi ladangi pindap ya kerukom hato kan kerku yangi ladangi susong klem dele ya ka badeban le hato ngin kerlalong ke bakentang pis ngokum no pideben sngo pideben berkat pideben puson pideben baberu artat pideben baberu artat namar ngimju kain kordor iya ka jengsha shitam jongu Kris. Kabalan ka terwahangi buon gila kilindi ban long ki kun ki bakin sai ha ka jengim jongi henreng ni pate ni shuong ngam don jing muchu yakine baro. Niusngo ujisu la terwaya lade shim lalawan ino yakila jong ula id hadu kata but don't way na padain jombi uba don jimut sniu wat kataro nganum kentai nganang ay lahadi api sasasin pinang pinbano kumnor kunno kadda pinang sngabiya nga nam pinbano kane kalonga jingtarwa jong jisu don way na padain jombi ubam don ga jingkoy pimbat penkrayalade pimbat sum jisu la ong habau petrus la ong jisu pinsum pura yanga jisu ong piladep sum don kamayu ban pinsum biang yapi Henry don way na padain jombi ubambat sum way na padain jombi umbat sum hoy dula sum Henry umbat kuy mauru ladep sum Henry umbat kuy namar umbat pindon kam sabun usyute ukirki bha don kum kini ki jait buriyo esorno kirki palat ladep sum niem hoy la sum pilat sabun niem ngambat don por don kum kini ki buriyo hapadeng jongi Jisu kot yang ko himmen ko para kato ngi don por neyam naga benda jomu kato ngi don por neyam naga benda ka jimbenim ka bau terwa hangi lem komda ngirungin babe lezengin mi nakata ngirungin mi nakata ka jingkawai jongo trai bangin sayai sya ka jingdom kumbale o Judas Hadin balade paro buna preng jong ngi van eucharis bakoin ngi simmenda eucharis bakoin ngi simmenda eucharis bakoin laseng ngi ped eucharis bakoin ngi leit ped eucharis bakoin don bon ki jinglong ka bahapo jongi Henry hadin gane ka jimped eucharis bakoin kumbale Judas
ngiru ngipoi syaka jingdong. Kane kalong ka jimma. Kane kalong ka jimma. Ujisu la senge ke Eucharist bakoit. Ujisu la penkantang yaka ya upo badula penkala syaka mejongu nangda ujisu ang leya kano kadur kata kadur kaban wanra jimpeni maga jingem jongi yaro yautrai ko himmen ko para leseng ngadang keren slam kindia kane kada ke jinglong jonga barabor keren slam yes or no yes picunium les yes or no compare kenre ko himmen ko para kae ka ba pide ben sautu kalom kam mendoi ben im shum malumala jingim kristan no used to be an ordinary Christian uba pendap ya kaniam garukam henry ujisu dawa nangi ya ka jingkod banlong kiba yomad badas ngawutu ya ka jingkod ka jingwer ha ka jingem jongi nagata ka daw ujisu ula saite ki kejat tenteng ha ka jingem jongi ngim treban dem kindia bunda preng jongi ngi im ha ka yigo pinban we are not willing to bow down little ngi don laka jongi jimbarkat ngi long ki bryu ba pin he yaka jing sarong thak po jongi hangne ujisu hikai kumno yangi bandup long ki baya shimmenda ha ke Eucharist ba koin pide ballong ki ba kloi ban pindem hadu kindau lese uppa ude ban pindem hakamat kakami lese kakami kade ban pindem hakamat uppa lese ki kon ki de ban pindem hakamat kimi ki pa lese kimi ki pa ki de ban pindem kindiat hakamat ki kon lese ki himmen ki para ki de ban ya pindem markeliyang pindem kabamutsha kongu haba kiwe ki ong ya ke rukam ba piyat kami ya hab shu kong pide ben kongu ya ke rukam ba pile kami ya hab shu ko ramba pide ben kongu kindiya haba kalo kasneng ya pi ya lejing ya sen kongu kindiya haba ulogu ong kong sange ben keren laipo rukam kumne kongu kindiya haba kimi ki pa ki ong ye kikun watnum sarong katne Penrit yalade, kile jingyaseng, kile sakramen, kongo kindiya. Ngide bandonga, spirit, mensiyam ban, ya pindem markeliya. Katshiba donga mensiyam, ban ya pindem markeliya, hangda ka donga jingroy, hangda ka donga Eucharist bakoid. Yes or no? Yes or no? Katsaba donga mensiyam ban ya pindem markeliang hangda ka donga Eucharist bakoy yaro yautrai hakinga sem bam don kane ka jing mensiyam hangda om don Eucharist bakoy nagata ka daw kainga sem bam don Eucharist bakoy ki jot koloy uppa un pet ka kemi kan dom ki kun kin lek dakait bad karung bun cai ki jing siniu hakum kita ki ingasem dese hakane ke jinglenium minda kasngi ujisu kot yangi vei pai veiro ballong ki bakam snawutu ya kane ke jing kordor jong kane ke jinglenium ujisu wong eat markelia tenteng kalang ka ba yangi ban kongu ya kabalang bun apreng jongi ni shem jinge ban kongu ya kabalang kongu ya ki father kongu ya ki nong yalam henry minda kaski hakane ke janmi kabalang kap pen pau hakama jombi kalam da kongu ya kabalang ngim don jim penim kalam kilindo ngim don ke jingyai light no Passover kalam ki lindo ngimdon Passover yaro yautrai di minda kas ngi don kam ban pendimai sasasin ya ke jingya de jongi ba ki lindo
ke jingade jongi bat ke sakramen, ke jingade jongi bat ke Eucharist bakuit, ke jingade jongi bat ke parabrium, ke jingade jongi bat ke marjan marpa, ke jingade jongi bat ke bayit batoin haki ingasem, wadnum kain po yano, wadnum kain po yano, na marumina ki ingasem baduk. Wadnum kain pa yano, na marum padlong ubastart kumapi. Wadnum kain po yano, lese ubam yade standard kumapi. Eucharist bakuidru kamut kalong kaneru. Wadnum kain po yano. Kohimen ko para. Ujisu upasiyaw bon kie baro hapi mendagasni. Haba ujisu ulap penihangi yak dakashin jongu shakri kakaba upong yak taulia bansait ikikijat jongi apostol ula ong lemba kini ki barit baria kaparte kan saki yak kampala lada manga badmapi ngikoloy ban yatrailang badu jisu kumne Ngiru ngin kelalong ki beriu balai ke kambalai ke be ya royau trai kane kede ke cingkua jongo jisu nanga bad napi ngide ban le kambala ngimde balong nom pin jot yano ngimde balong nong pin tingit yano ngimde balong ki ban nong pin du jingkermen yano ngimde balong ki ban nong kanglad yano ngimde balong ki ban nong pin siniu yano Ladangi don kane ke jinglong ngide ben sange mendakasni instang biang nadu bastang biang nagadaga daw jisu laong tale yakane ben ken mau yanga nagadaga daw uno Moses ula batai ki brio manusnem bide ben le yakane ben ken mau yakarukam uble ula penim yapi ngide ben yai pendimai ya kerukam ublay upenim yang abadiapi omde tang shisin tengkat ngilong bon na pradeng jongi shisin tengkat henre kajingkendu naka ketinu blay kalong man kapor ban le yakane ban ken mau yang tanggi ba pen ken mau man ka kelep man tanggi ba pendimai man ka kelep man kin salong ki ba seizo kapri bela ke kemacambi duai hakamen siam jambi baka bor jong kane ke ketin kanang suti de hapo jambi ballong ki kristan ki batimai ballong ki kristan ki bakui ballong ki kristan ki baseizo omdeshu immalumala kumbanga on wholesale and retail shops but ki discount babun jai hakamatu jisu nginum poi shanoru kampoi dashu kum kaneka jinglong jisu bayit karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bangindup la ban skautu ya ka jing kardor jang kaneka janmit ka Eucharist bakuit ka jinglong lindo bat ka jingit markeliang ka ya trailang ban pelong yangi kikun ke bayai lait kabor jangga snam babit yangi kabor jangga jimpenim ka babit ya ke yinga semjoni ya ka dakashin jangga jimpening ka ba shonshap ha ka donur ka men siem joni ka pelai lud yangi ka penim yangi ka pen gantang yangi karku yangi ko jisu ban sautu ya kane ban im ya kane kenamba nginlong shisha ka jingshai jangga perte Enya ro ya utrai Jesus Christ.
ko himen ko para hakane ka por ngin kin mau ya ka bau Jesu ulale hakata ka janmit shua ba un pen menda ya ka Eucharist ba kuit ula pen kare ke lindo ula pen sle eki ula sai kud eki ni rang duai hakane ka por hakabaiti yala de shimet ya ka benta ka bangide ben pen kuit omde shulong nom pet kai kaba pidang yang saki ya kane ka jingmaya piru pidang duai hala ka mensiam Jesu sait kud yang ngaru pen kre yang ngaru bangaru ngadon bentalang badme haka Eucharist pakui Shim kanambar nyo pukundai. Kanambar nyo pukundai. Jesu u it la ki chong ki kam chong u ki pen pao ha ching kawai u trai u shim ya ka jan u te ya ka ha sing kai bat ha da bor u te bat u sat ya ki chat ki sen ran chong u Satya ki wei ru te u wei na ki sin ran u la ong ya u Jesu ba lei trai pi san ki chat ki jong a Jesu u la ong ha ki kam de ya pi ba pin tem hen rei le kum ba nga ong ya pi ban le tip ko para ya ka ba nga le sim pi ko chi sha ke nga de la da nga usim nga sat ki chat chong pi piru le kum jo pan satya ki wei ru u Petrus u la ben e men om sat ki chat chong nga damar kali us ngau ka long ka bom de la da ngam sat chat chong me Jesu u la ong ha u men om long shu sen ran ban nong bo chong a tip ko para ya ka bangale simpi ko chi sha ke nga de la da nga usim nga sat ki cha chong pi piru le kum chu bat satya ki wei ru u Petrus u la chu ba wat sat tang ki chat chong nga hen rei satya nga bat ti bat che ko trai u Jesu u la pai tin u ba sum u la kut lu
Tuan kam sát chu hình rây tăng ya ki cha Te ko para ya ka bangale Simpi ko chi shaken nga de la da nga usim nga sát ki cha trong pi Hiru le kum chu pasat ya ki wei ru Nabarnya pusan. Gani ka hukum jonga ba pinya it markel yang kumbanga it yari Kajing ikalong kabaya shaslam Kajing ikalong kabasbu Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Kajing ikamwan burong nilekram Kampi hunlam nilekalam Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Kajing ikamwan lagan ong kelyang Kam khoi khoi bat kam tharai snil Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Kajing ikam kemen Kajing bom hong Kaya kemen lembat jing shisha Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Kajing ikalong kabaya syajem Kaya syayaki eki baron Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Kajing ikangen yaki eki baro Kakermen yaki eki baro Kani ka hukum jonga ba pinya in markel yang kumbanga in yapi Nabarnya pupra. Haba don jing it ba jing spoon hang ta don ublay Kajing itu kres kalate song yang ilang Tungin men bat ngin ken hoi ri sa hudra Tungin
kni bo to u Christian ka jing su ha pren chong i undo ha ba don jing i ba jing spoon ang ka don ugle ha jing dum ki sa kita ki bom don jing i ha ser ngiu jing yak ti stin ki at lu ki bi tang ka wei ka ban pelat ya ki na jing trim ka jing in chi sha kan lam na jing dum sha jing sha Apa don jing in ba jing spoon hang ta don google Umen simba kod upen tamayang ipa da jing in ba shi parabat ba salon sa Ngin pen priang jing men ha ka perteshi telo Playu pawa kun bagu men simba ko juno Ha ba don jing in ba jing spoon hang ta don uble Hamarokis ngijing im dong in terpat rin Ya upabas ulu leilai we junom ho Bangin kintai no jing domba jing bitashla Ba perteikan temai biang Da jing ijong umle Abadon jing in ba jing spoon ang talon uble ka jing in ugres kalate song yang ilang tongin men bagin ken hoy risa utray tongin ting burom bat it you play ba im gin ya it para mangi na do pa ka dono ha ba don jing in ba jing spoon ang ta don uble Tangka wei kamen bat kamen singin long trang Tongin kiar na jing ya pan jing ya anun siu Jing ya shun jing ya ka jia bat jing ya knibor To u Christian ka jing su ha plen jong i undon Abadon jing in ba jing spoon hang ta don uble Ngila duai ala kamen siem jongi katba nang pindap ya kaneka jingle niyam but ngila yang saki kumno Jisu ulale ya ki apostol ngiru nginang IT ya ka jingim jongi ka jingang nur jongi ya ka jingdumu jongi ha kaneka janmit ha kaneka sngi kabakerpang jong ka jingseng ya ka Eucharist bakuit par ka jinggantang lindo bat ka jingi kai ben it markeliang inang man ra bahro ki jing dumo jangi hau Jisu minda bau inang kerku kardo om tang yangi kabalang baro kawe
Bad ki himmen ki para baro ki baron kami ke jingkarku. Kajubab jong pi kalong atrai tu sa skor ke jing doai jungi tu penroy ya ke jing i jungi tu penroy ya ke jing i jungi na ka bentau pa bukhut ki bishop bat kiling do baro keleng ke pertai bahaba ki alam ya ke balang ki dei ban pen pawila de kum ki syakri jong ki breu silenter ke jing im ha ke jing syakri ya ke gospel da ka mensim ba ai tilut tungin ya duai ya utrai atrai tu sa skor ya kejing duai jungi tu penroy ya kejing i yangi Nagbenta kikin hon balang Kristan baro ha kepertai bada kabasya skor ya kejing hikai bat kejing duai Jisu to kin yalong kawai kindup yalong lang kawai kaken hon lang brot hapo kejing yalam ukris unang syarai batang mau tong ini dua ya utrai atrai jasa skor ya kejing dua jungi to penroy ya kejing ye jungi na kebentai kejaj penriu baro pada kejing kenmau babaro ki breu kilong ki kunu blai bat shipara baro lang en omdon shu kejing yesun kitma bat en sensyar tang kejing suk ha kapartai tong ni dua yo try atrai skor ke jing duai jungi to penroy ke jing ye jungi. Na kabenta ki pajrungai jongi hangni bagito ki bomlong Kristan kindubyo i ya ka jing ej basisya paramangi batkumta pen ringi ki shau Kris tongin ya duai how try atrai skor ke duai jungi patun roy ke jing jungi Nagbenta ki jingkhot ba en dume kilendo na breng ki khon ki ti jungi ki ban sam hangi ya ka jingbam Eucharist bat ya tinu blai tonge duai ya utrai atrai tu skor ke duai jungi tu penroy ya ke jing i jungi Ablay ko pa ha kade ke janmit kabakarku kabakendang tam Iwan rang hame ya ke jingkar pat barit jungi kumupai di Israel bamen pelai lud yangi na ke jinge na ke jing shitam na ke jing jinjar bangilong ki bakongu bangilong ki bas ngawrit mensiam bangilong ki ba it markeliang ipanya kene daw Chris utrai jungim Amen. Number Laispa proposal. Laispa proposal.
Toya dua ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi. Kallang ka ba priang hun hau blay upa ba dan bor ba rom. Tu try deng chikinya na ikti jongpi. Nakabanta ka chingiro kurong ka kerteng chongu. Kachimento ingi beka balang baku chongu paro kawai. To ai hangi ko try ngi karpart bangin la ban shim benda ha kini ki jimaya namar katasin pala penmenda ya kane ka jinkinia la pendep ya ka kam janga jingsius pa yangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka karpiru. to kentiu ya la ki donut Ikan tiri shautra. tongin aingo ya utrai ublay jangim Kasyong hok barkade. dashisha kalang kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koktrai koppa bakuin koblay badan bor bat bam jekut lemba utrai jongi u Jesus Christ namar mau ulang ulindo bashisha bat bam jekut uba da kababu ya ka rati jonga jinkinia kabanne junom ula tarwa yala de ningkong hame kumu jinkinia ba penim bad ula kukum yangi ban tarwa ya kanega jinkinia ban ken mau yawu kadba ngi bam ya ga do jongu ya kabala kinia naga binda jongi la pen khlain yangi pat kadba ngi di ya ga snam jongu ya kabala pen play naga binda jongi la side ku yangi pat kumda rengat bat ki angel bat ki arkingel ki kesem bat ki hima bat bar ki pat belin bat ki bo jonga beneng ngirwa ya ga jingruwa ya ro yame kadba klem sange ngi pen banam Bakul bakul utrai. Bakul ublay gipa. Leng bat bertay kita. Da kaburom jong me.
Kohimen ko para ngi shim ya ka jingkinia Eucharist beningkong bad kat bangadang duai nang yang and so ong ya ka por ba pide ben dem ko siu ha ka por jimpen gandang ngi duai kerpang ha ka ngi Eucharist bakuit kat bau Jisu la sang ya ka Eucharist bakuit naga benda ka jingkantang ya bahara ka liang jaga jingem jangi te kade ka jing dumu janga ne ka jingkinia Eucharist beningkong ka piarlut ya ka jing duai halar bahara ka jing dumu piru pinang duai jar akamen siam o men siam bakuden penslay ya pi bad akabayang ninang duai hadu banda poi kapor bade bendem ko siu ben pen gantang ya upu hame namar kata koppa bayisneye lembau Jisu Kristu konja me utrai jangi gi duai ban ngi karpad ret bamen pediang badmen kerku kerdo ya kini ki jingai kini ki jing tarwa kini ki jing kini abakuit baklem bit tingit kibang itarwa hame ningkonge nagabinda kabalang Katolik bakuit jame tos ngabha banai haka ya ka jingsuk to sharai to penteli but to tenshar ya ka habara shitulup ka prate rengat bado shakri jame ulio uppa bakuit jangi u wilbert u bishop jangi but kitu ki babat ya ka jing shisha but ki ba ai pateng ya ka jinge Catholic but apostolic to ken mau kotrai ya ki shakri jame baro ki bangi ken mau hagane ki Eucharist bakuid but ki jing domo jongki baro but ya baro ki ba yalum lang hangne ki ba metip ya ka jingait but ka jingriyo belai jongki ngitarwa hame nagabinda jongki ya ka nega jingkini ya ro but makiru kitarwa ya ka hame nagabinda yalade but nagabinda ki bahing ka sem jongki barro nagabinda ka jingsius pa jonga mensiam jongki ka jingkarmen bakin koit kin kia but kin suk kin sngain but kin pindap laki jingkular hame uble bamjukut uba im badu bashisha da kaba yasulok bat kabalang salonsar but da kaba rake ya kanega sngi bakantang tam ha kaba utrai jongi Yesus Christ ula itino shaka jingiam nagabenda jongi ngiken ma buram kerpange ya ka Maria badon buram ka teisuti junam ka kami jongo bale badu utrai jongi Yesus Christ badu Joseph bakoid u kurim jonga teisuti ya ki apostol but ki martyr bakoid jame u Petrus badu Paulus u Andreas but baru kiri koit jame rengat badu Francis disease bakoid ngi kerpat but da ke jing dawa but ke jing dawai jongki ba hakie ke baro en kershan yangi da ke jing yaram bayada jame namar kata kotrai ngi kerpad yame ba men pedias ngobha ya kane ke jing darwa nangi ke shakri jame but na ke yinga sem jame baro kawai to penyad yagis ngi jongi ha ka jingsuk jame to hukum bayan pelai dingi naga jingjot bam jukut pat bayan new lang yangi lem bat ka kinkhon jongkito kiba mela jid sengabat dem kosi ngi kerpa diame koble kendrat bamen snobha ban kurku ban kubur bat ban menjur na dong sha dong ya kane ka jing tarwa kinia pelong ya ka kabakenja mensiam bat kabapidiang hon bakenduk kelalong yangi kamet batasnam ukon bayit e jame utrai jangi o Yesu Christ hakas ngi shua ban o insha shitom nagabinda ka jimpenim yangi ban nagabinda ka jimpenim ya baro kabalong menda kasngi ulashim ya upu hakikti bakui bad badon buram jangu da ka bakmit yaki kamat shabene shame ko blay upa badon bor tam jangu da ka baingo yame ula duai kerku ula kidia ya upu badula ya u halaki senran u ong toshim batobam nakane pi baro
namarkane kalong ka medjanga, ya ka ba enaiti, naga benta jompi. Hagaju ke rekam enda lalayabam, ulashim ya ka kuri. Bakardor hala ke keti bakuit bad badan buram. Badda ka baingu biang yame, ula duai kerku, badula ya ka hala ke senran da ka ba ong. Toshim batodi nakane pi barra. Namarkane kalonga kuri jangas nam janga, jonga jutang batimai bad bam chikut. Yakaba en penmi naga benda jambi, but naga benda ki babon, but naga benda ka jimmap iki pop. Talayakane, bankan mau iangam. Kosnam bakardo jango Chris tapen kui diangi. Tapen kui di kimensiam adim pen kui. Pen koi ben kia iki bapang ki bashitam. Yada ingi nau bamen. Ka jingmaya jong ka jinget. Katasin bagi bam yune upu, bagi dinakane kakuri, gipen braga jing yap jong me kotrai, tad adu menwa. Namar katta ko try kendrat, da ka ba kenmao buram, ya ka jingsha shitom bakuin, ya ka jimmi pat na ka jingyap, ba ya ka jingkyu ba don buram shabane, jongu Chris ukon jame utrai jangi, na ka jingai ki ba mela ai khangi, mangi ki shakri jame, ba ki pait bakoi jame, ngitarwa ha ka buram bakrao jame, ya u jinkinia batlem, u jinkinia bakuin, u jinkinia baklem tobria, uppu bakuin janga jingim bam jikut, ba ka kuri janga jimpenim bam jikut. Tos ngabha ban kami yaki da ka kamat ba jemnur bad basbon bat pediang yaki kumba melahon ban pediang yaki jingai jongu shakri bahok jame u abel yaki jinginia u abraham upa jongi haga jingai badia ka jingtarwa u lindo remba jame u melkisedek u jinginia u bakuin u jinginia u batalem da ka bas ngeverit ngi karpad yame koble badon bor baro ban bata ya kini ki jingtarwa enra dakikti jangu angel bakui jame shaka duan jame shajrong hakamat kaburam ble jame ba mangi barro ki ba ya bam yasib ya kamet bagas nam bakui tam jangu kun jame da ka ba yo binda ha kene ka duan ka dupat ngindap da baro ka jinga e bar ka jingor ko bakenja baneng. Tokin mauru kotrai yaki shakri jame kibang ikin mau kerpang hakane ke yukirish bakuit kibala leit no hashua jungi ya ke bala shon shap dak dak jingit bad ke bala yotia haka jingsuk yakini kotrai bad yaki tobaro ke bayotia hau kris ngi kerpad pamenai ke jaka jonga jingtengen ka jingshai bad ka jingsuk. Yangiru kinompop ki shakri jame. Kiba kermen haga jingisne baken rei jame tos ngobha banai bha ai bentalem haga jingesulok jongi apostol bad ki mater bakui jame lembadu Yanis nompin baptist u Stefan u Matthias u Barnabas. But baro kiri kui jame ngi karpad yame ba men shayangi bandon lembaki dakaba teu iya ki jingdawa henry dakaba ai yaka jimmap e jame da utrai jongi u Jesus Christ
Da uba halaga sngi kotrai me tau yakini ki baba me penkuid yaki me ai jingim yaki me kerku kerdo yaki bad me ais bun yaki hangi. Dawu lembadu badhawu kallang hame ublay upabadan bo hake jingelang kawe jungamen sembaku baro kaburam bad ke jingero junom la junom. Ko himmen ko parangi duai hakawe ka mensiam kawe ka jimut nagabinda ka jingdumu jangi shimet pat ka balang baro kawe paka jingi do Jesu kanang sutir halo jangi hakane ka janmit hakabau Jesu ulapin pawe ka jingir ka jungu yangi baro ko pa jangim ba habening kalong ka bakui ka gateng jame kanwan ka himahal jame kalong ka mon jame hakin daw kung ba habening ko ay yangi menda ka jimbam jangi ka bahala kasni Bata map yang ikereng kang jangi, kumbangi rungi map yang kebeles new yangi, pada wati alam yang isya ke jimban shoy, henrei to pelait yangi naga basuniyo, to pelait yangi ngi karpat kotrai naga jing suniyo baro, haga jing spoon jamme, to ay jing sok jing sain haga sngi jangi, kramba daga jing arab ka jing isne jamme, ngi lait baro bo naga pop, bangi niyo jing ada naga jing jar baro, kadbangi dang ap kemelendi yaga jingar men bakoid. Baka jingwan pa jongonong penim jongi o Jesu Christ. Namar kachome kalong kahima, kachome kabor kaburom, chunom la chunom. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga happy ka jingsuk janga nga happy. Wat pede ki pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jame, bada haka jings bon jame. To ay hakaya ka jingsuk, bada ka jingat le kaway katkum gamon jame. Mame uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon bada bo rengka batpim. Rengka batpim. Dap daga jingi do Christ, tongin pai syagi himmen ki para ban ya it markeliam. Hakumi ukun lambro jango belai. Hakumi bakit no ka pop janga perte. Sukito kebala kol shaga jingga wai jango ukun lambro. Kamet berkas nam jango Kris kendriang asyaga jingim bam jukut. Amin.
penambar nyau pun riu. Nyau pun riu. Hakasih upuk lemtian habaknya ya kapaskan kisenran kiwan penkre kamrane hakanong ba Tihaba lagem yong ren wan utrai uong haki ngalat rang shu waban shitom bampaska ringkat batpi Nabuin ya lagi jong ulai haduk bago uyeng jong ulo janku shim janya klem ong jing mo Endate hadapot usakja yakikat usanya dakataulia dagaba ula shempia Ngalaan nuksahapi Om utrai Ju Christ Jesus Bakumba ngale api mapiru pinle kumju Ngautrai bat nong hikai ngalasan kikjat jong pi Tepiru pide bansa bat bandit para mapi Tikat ba kidang yabang Ujisu ushim yukpu Uladwai umit syable Ulagdia badu kerku Ulaom tushim baro bangkaning kamel jonga Kaen ay nama jompi legali kenmau yanga Kum juru ya kakuri endutrai ulalaba Ulashim badu sadwan usa
Nabar ars pa arpui. Men sim jong ukres dopen kod parianga medu kres dopen yanga umbatut nakakrung ukres dosan yanga sabu kres tendep yanga Gojin shaleben dopen klan shulyanga kres baba dojaj god yanga Hapol kijing mong jong bitray ay ngan ri awat siya ngan klagno namin Nunong syun ubang man kulong toda yanga at wiryang tukod yanga Bangan wan syami lem kiriw kuchong mi banyaro tang yami junom Hak mi ko Jisu ubah babat yang tam ngadengungon hak ma jong mi Dajing tram bashir hem jong kamen sim jonga ngayay kwan gerbat yami Bamen shon jing snow adonut jajonga Gajing jing kermen jing To shon jing kuslay bashi shaya kapong Bat kamon skemban le pano Kat bangay ay puson jing mong kodo jong mi
himen ko para ka jinglong jangka por kalastamban kala ka jinglenium kan kala na adu minda ka por jangka jinggamen ka kut por jangka jing sonsi por jangka jing duai shirhem kastang na adu minda ka por jangka jing jar kastang na adu minda haki inga sem jongi onum tishu baje na adu minda onum kot yano da ka jing sawa jong ka imane henre ka kersiu tia yangi da ka jing sha shitom jongu kris naduk per getsemani shadulum calvary padminda nginang duwai nadu ka donut baka bor jong ka jing sha shitom jongu Jesus Christ kan kersiu tia yangi yakinga sem jongi bandup yait yakelinti kaba ujaisu la yait pan penim yangi hadin kan ega jing duai communion nginang ra yaki kamrai sngi peit mit paska ka terwaru hangi yaka jimpen jam pura naga jimpen chitom shipor padngi deban pendon gambha yakini ke sngi jonga trudum bandup yamat yaka jingit ka jingisne ka jongu kris aka jingim jongi Tangin yang patkin ngin duwai. To ai hangi ko blei badan bor baro kumbala pendimai yangi daka jingkawai mit jongukun jame hakene ka partei kumdaru ngilong gi babit dor banhun haka jingkawai kabam jikut Dau Chris utrai jangim. Amen. Nambar shispa kelai pusan. Shispa kelai pusan. Sabar yang kok sih. Chong lupa ban siu kara
Hashem ukdia usam Yala dikun kajin ba Tiru blay bla one long do Dakak tinting blay upu Ugala shalagado Bat kawan shas nam jong u Jingkelangim la tem to Tang jingyen la ban snop ho Tungin dengin yamani Ya kasakramen dua Tin kularkan yang barim La urlongan yang kristan Dajingnya ngiplangi ba Cing mayang imla ima Hauk pabat hauk hon Kapurong bacing yaro Kaay ngobacing kerku Na upat kristan baro Umen simbag kodutray Jing yarong kum jongin ay Amen Eniro baden pindon buram malla kapor Ya kasakramen kuitam karuan balong lay Kaburam haupa briaukun badamen sim bakuin Eniro baden pindon buram malla kapor Ya kasakramen kuitam karuan balong belay Kaburam haupa briaukun badamen sim bakuin Kumba kalalong hagabamenikong kumchu mentang barabor chunom la chunom amen Eniro baden pindon buram malla kapor Ya kasakramen kuitam karuan balong belay Kaburam haupa briaukun badamen sim bakuin Kumba kalalong hagabamenikong kumchu mentang barabor chunom la chunom amen Jisubayid Hakene ke janmit kabadap daga jingaye Ngiwan bandem hakamat kaburam jame Dak batrang nadu katonut Bandu pelut ya ke porbat me Kumgi apostol hak per Getsemani Melakeli yaki Hakta hatu pimlamo bandol lang bat nga Wat shikandaru Jisu karku kardo yangi pen slay yangi pen gantang yangi Daka borjang kene ke por Daka borjang kene ke janmit Daka borjang kene ke mit Haka ba mela pelong Ya ka met berkasnam naga benda jongi kum ka jimbam Ngirungis ngopit samin siyam rangkat bat me Habangi ken mau ya ka jinglong jongi Ya ka jingim laway jongi Ya ka jing jenjar ka babon chait pen kantang yangi Jesu Karku kardo baro kikun kiba pelud ya ka por bantuai hakamaja me mentagasngi Ay baginang iyo ya ka ay bakin long shisha kikun kiba lait luit na ka jing tingit jang ka pop bakit daut tin rai jang ka pop na ka jingim jangki namar day namar ba me it toy niyangi mela kwa bangin don rangkat bad me mela shashitam
Bala kloi ban pediang ya kata ka kuri jangka jing syashitam. Perko yangi pen kuhid yangi pen gantang yangi. Ipan ya kene dau Kris utrai jangim. Nakarpad ya baroki himen ke para ke baban na kabinda ka passion retreat pilaban iyang haka perlau imane sister kinsa ya pi ki mumbati pangin sayam yai procession shaka retreat center ban yai bateng ya ka jing duwai jim puson changi padu jisu haget semeni